Moramo na svojoj gospođine cipati pataka da me ne proziva ceo dan. Oj! Ženo, gdje me knjižca, moram u bolnicu! Ovaj sam mjesec samo zaradio 25.000 maraka! Pa doktor, ja nisam dobila. Plaću 3 mjeseca. De molim te, sačkaj još 3 mjeseca, da moj apartman ne trpe na moru. Pa doktor, i moja bi djeca jela. Pa dobro si me posjetila, ja sam gladan. Da nemaš, molim te, 20 maraka do plate, da naručim jesti. Imam samo 10 maraka što sam ostavila djeci za sendviče. Ma daj pust djec nek jedu govna. Hajde da ja naručim 2 porcije miješanog mesa. Evo, došla je hrana. Joj, doktore, baš sam gladna. Pa što nisi sebi naručila? Šta si trebao? Doktore, boli! Boli! Gdje te boli? 200 eura. Kako gdje me boli? Upala triskerica u oko. Šta? Šta ti je upalo? Triskerica u oko. Otkud ti znaš šta te boli? Ti si obični šumar, a ja sam doktor nauka. Oduskaj nogu, ruku, prostatu, guštereću, propuhu, šta god hoš, aj uskaj. Sestro, ja moram u apoteku da mu prodam nešto od robe. Pa doktore, otkud vi tu? Ali ja nisam doktor, ja sam farmaceut. Ovo si prepisao tiše za frančaru jedan. Koja je te budala prepisala tablete za menstrualne bolove? Pa nisam ja drva naručila. O, sestro, zateviš tog prokletog doktora. Izvolite, gospodine, lezite ovdje. Sad će doktor, sad će doktor. Hoće govno. A kad će viš umrt? Haj umri, đubre jedno. Hvala Bogu da je čovjek umro, baš se jadnik napatio. Ja sam se čitavu noć borila za njega, jedničak je umro. Pa ćeš, sestro, ti znala sve od sebe. Ja platio sve račune. Jeste, doktore. Gde zovu onu bagru i šumarije da ga ukopaju? Ništa me nije uvrijedilo kao što si juče jeo duplu porciju miješanog mesa. A meni nisi dao. Otišla sam u Njemačku, bolje mi je tamo prat stare guzice jesti govna. Nego gledat tebe kako ždereš miješano meso. Da Bog da ti na guštereću izašlo. Kako je nezahvalna. Došla je kod mene sa 70 kila, ošao u Njemačku prati guzice sa 130 kila. Opet vražiji pacijenti. Sad ću mu reći da ima tumor na mozgu, da mora u Sarajevo na liječenje samo da ga se riješim. Imaš tumor na mozgu težak 10 kila i 700, vidim podoka. Ja sam došao zbog brata. Javili su mi iz njegove firme da ste ga vi primili. On je ranjen triskavicom. On je na najboljem našem odjelu, na patologiji. Neće moći primati posjetu jedno 5-6 godina. Hvala vam, doktore, što ste se potrudili. Nisam znao šta od vaće volite, pa sam vam donio malo da zasladite. Ma neka nemojte, cijelu noć sam bio uz njega. On je meni bio poput familije. Da se zasladite malo, jebem ti ovakvu državu, samo 50 maraka dao. Halo, Mati. Halo? Ne skiraj se, ja sam doktore debelo počastio, smjestio ga je na patologiju. Pa to je glupa nemrtvana, brat je umro. Dobro, ja mislim da je federalna inspekcija. Zapamtit ćeš ti čijeg si brata ubio. Umro mi je, brat. Još sam ti uzeo 50 maraka. Kad je sahrana? Oj, doktore, bio sam kod vaše kolege prije 6 mjeseci. Brata mi je ubio i zarazio me hepatitisom. Doktore, pomozite, molim vas. Gdje koverta? Nemam kovertu, ali imam nešto drugo. Te nazovi mi mater. Mama, te zakoli ovna kozu i sve kokoši. Kravu, tele, macu i čuku. Donesi doktoru sve meso. Što si ne pričaš tako, ko da te jebe neko? Ne sikiraj se, mama, ništa. Biće uskoro sahrana. Oj! Tako ti je brat Javuko. Halo, jel stiglo meso? Ne skiraj se ti, sad ćeš ti na patologiju.